Botol kaisani bising atumsa tungpulai thaka khuteng bagmung pandawo. O bagmung pandawo titi edisi hapangni borong ganang komol kolaibo manjakjak. Holkuplung bisingo tongnai Lwkwrok Silcha Mongia kami Subzonal Chairman Maharani Deborma borongni bwkhak bai Central Committee TWF Monihar Debormani bwkhak Monihar Debormano jora thugino hapangni manthai sokte scheme phaimani nukhung hukungni borongno simino naisombai manthai yafaru Maharani Deborma Subzonal Chairman Silcha nairok holkuplung asukjak yagulo tai babisa bwkhak Silcha uyuka TWF President ni bwkhak Silcha mungni kogungkha rangnawi khani musungte khani borokno TWF ni President Khwlai yakhaiba chongu obohaino Silcha ka Monica Deborma Kecham President Paithago borom gana titi edisi hapangni EM bai 29 Krishnapurni Working President Ashok Debormani kesang kokthaino yakhaiba bubagra bai pirdi hini rohorja kokthai no pirma bai yakhaiba sawi khenarima bai hol bisingo tongnai Lwkwrok tongkhalo kechang firogi phaigya kechang khai khuteng bagmani pandano muthaka tai borom gana EM komol koloi kogrelangkha Lwkwrokni bwskango Subzonal Chairman kukubuino obahaike corruption khai tongkhakai boni bagi party decision khlainai yakhaiba je party ni raida kerang tongmani obono phinjangnai tai Lwkwrokni bwkhakti kogungkha bubagrano hamjago tipramo tha bodolno naslaimaya bubagra baino tongnai borom ganang EM komol kolai baino tongnai bwskango bo borom ganang EM komol kolai no aro haino hai EM ni khamplaino yafar rifenai obo haike Lwkwrok tongkachang halungni bisingtui panda kurukha naine bidi chini notice korangni mangpiliwo belekheno koktoma tung Pujano chini meda parsana ang hamai mariwo ini chini Maharani pur bisiwa khutub baglaimani kaisa panda khakya a jaga kisa khoifalang lakya abo chini bisiwa agini simina ang chini EM sarno a kongna ang pusokjak chini bisi kisa problem tongo nang abno tartari phai sorkari bini a kongna tuina chini kisa kok khalaimani bisima khoifalang kha da chini bo chini EM sar kok giklang kha abono ang mo koigini bisingono abno sorkari phenai hinai bo chini cyclang kha kangkai जों अब बिसिनि समस्या न जों बहुत दिन सिमनि नासिम तंका सरकारि दिखनै गा तिनि जरा मामबाय किचा जों अरव ककबांनाय मा हायिनखा गते आ जागाव बुबाग्राबो बबाय फायै तिनि Maharani पुर बिसिनि जे समस्यानि किसा समाधान बिथाय काके ब्लाके जानाय हिनै आं आशा बसा खायनो तिनि बुबाग्रा जाय तिनि EM कमल कलेज सात दङ आं आनि कक सामानो अरनो मथाका दै खुलुमका हामबाय दाबो कक थानाय हिंका तिनि पार्टीनि तिनि गदन बाबु ब सायखनारिनाय बिनि ब जे पार्टीनि बेले बेले खेना हामबाय चिनि सोरां साथि चैनल न तम हमबाय तिनि चिनि Maharani पुर बिसिनि तुयै खूब न गुरुत्वपूर्ण कुंडलंगै सिंथिनो र हयफला नांलाय थाका ओंखाय आ बिसिङो तिनि सार कमलनो साका जेता अयनो आमसायो तिनि रिजनल पार्टी खाजागै तंगो एवं तिनि चिनि ओ Maharani पुर हंगाकै ताम कारणे रिजनल पार्टी खाजे एं तंखा बन सिंमान यागोल बसाका जे चिनि हाबुबागरा आबोने न गाइडलाइन दियाखो खादिहि दियाखो अयनो एरिया के तामखा खालाय तंखा आबो आं साइमाया बुबाग्रानि आदेश माया हिन साव ओंखाय जों जे चिनि Maharani पुर ऑल Maharani पुर जेता बुमा गरि बुसा हायंलाय तंखा अरै परै नांगै तंखा ओ जे इन एरिया न तुइदुलुइ नायकलै तनन बागै जों अति सत्त रिजनल कमिटि नांगो ताई आनि कयमु चिनि हाबुबाग्रा महाराजा पुर किछु नां कयजाबो अति सत्त Maharani पुर फायै जे रिजनल पार्टी खारिन बागै आं कयजा जावो हामबाय।